ma-exercise kayo and then si kayong tumutan timangtad kita kami iti sonata nga kansunin me. Di ka di. Umado tayo nga pumuputar dito'y depaar tayo. Okay nga ro, diti oras, karo ba alas 2:34, iti oras, sagot ka tayo, iti pandazab kung naman langinan basic bread, ato ti branches na apo dita. Nga, yan sa naman ng tichina na. Yan, late mo tata. Lobat ati cellphone ko eh. Gapo tayo dyan nga kantagat, tayo nag-comment dito proud farmer from Hong Kong. Wala na rin, Jalene AJ. Yes, we have to be proud talaga. Apay, adakadiki kanan tayo nga bagas. Ay nga inapoy, kung ano na iloto. Uray na babati ala da apo. Ay, tuloy tayo tiyag biyay. Awanti kanan tayo, nawanti ka. Manalon. Arod, gaputa talon ti pagtutungtungan. Da ito'y man ti isararo nga sonata. Para kanya mati Jing. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where river used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once there were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where river used to run, gone with a cold wind that swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me, nothing in this wide world left for me to see. I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the road. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Among ipaidam datang kinapudlog nga haang karumagsak ng kagsubli iti nagapwam kuna natag green fields din kanya kataltalunan. Okay, hello kuya, kablawa man ni RJ Sera nga madamang ngag dito ay DENR na milangan Alfonso de Ifugao. Agyam na kuya, God bless. Ito pagayam yo, Virgie Somera. Good morning to all. Dahi tayo man napalit asonata from Denmark with love from Batista Fresmalin. Fresmalin Batista. Ay mo nagpapakablao ni Jan Feliz. Peace, Yalas. Yeah, good afternoon to you. And to your countless viewers. So one day, Jai, madi nga nag-text sa tada, Jai. Good afternoon to you and to your countless viewers. Aywan, Aji, gayam na nga bak iti gas istoba po. Tono mayo lang Bilya Carmen. Nagitukot kayo mo lang po iti valid ID. Tapno, amumi nga si kayo. Si kayo nga talaga. Abanin nyo alaan, alas 5 ti malam, damdaman, asidig laeng di jay. And our congratulations to you. Yeah. Hello, FGD, si kayo ti Liwami, dure da kami hospital from Ate Roxanne Batara. Wow, apay sino na hospital? 3 days done sa di jayon. Apay ko na, nurse. Nurse na.
Ay jila unay. Ay wala ta kita nga jokes la unay apo malagip ko pimusay gaya man iti may isa kada kiti kalaingan apo nga komedyante Wang garot ni Chocolate. Kalpasan nga nag-show ka no isuna di jay Abra ginapanami ay kata Kawayan Festival sa. Kada festival da. Nagsarte nga nakahangas anya. Malasin mo nabuyak ji ko na video na nga nag-perform malasin mo gal-al nga talaga nga. Birger nga sigsig amon. Kuna na. Oy. Okay, once again, daman di dumdungag apo nga kakulay ni Chocolate kaya our condolences. Amok lata nga ado ti kapadpadan na iti rupa na nga ado iti nagkapuan iti Hamuro siya. Wow, ha? Inaano kita, ha? Of course, ba? Hanggang ano mong balong, babagalaan. One. Ngarad. May isa kanong nakil nga balsa. So, let's stand up and dance with the peace. Nag-message ni Kumari kay LV Baldofino. Basta man barong. Naragsak nga malam ti Domingo mga idol kumpara jud ken Balong Amag. God bless you more and more power to your program. At Jason ni Baruna. When nagpasyar, when. Kami din namin tuko ni Bago na. Good afternoon to Engineer Alvin Kalamkam. Magbuya mo tsuna, itatalang man. Tatalang, siyempre. Ate Josmin Rose, hello. Gemma Lomboy, hello. Oh, yeah, nakatado. And of course, si Mali pati ni Kapitan Gigi Lomboy. Wang garaud. Nakita dinagan na nag-flash. Gigi Lomboy. Nga usto. Mading ako, suji pa. Song ba na? Sa bali, ti kaya na nga. Okay nga raw. Pagkata malawat ko nga sa bali. Anyway, to all Ramonians, ayan, good afternoon. Kada kayo amin. Asumara tayo, apo. Jakman ilibag, lugar anapanag, pagragragsak, napapapanag, pagdidigusak, napalausaragsak, nalawa akanal, apagbatbatukan. Ilumlum ko, dayto'y subsub ko. Anyan po samak. Naapgad, unegnat, nabanglo. Adami na nga na, batuteng nga na, nalawa akanal, apagbat, ay tilid na. Nalawa akanal, apagdigdigusak, pagpawpawak, nang runano bigbigat, live. No itirabi ikat agmamayatak, nalawa akanal, ti pagdiriswak. Pum 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 pum. Amoy ka di pakasarakan, nalawa akanal apagdidin na magan, dahil di sikreto kukwag labok bukod, at dapay jay lawag paset na itilakod. Nalawa akanal apagdigdigusak, pagpawpawak, nang runano bibigat, no itirabi ikat agmamayatak, nalawa akanal, ti pagdiritswak. Nalawa akanal, abagdigdigusak, pagpawpawak, nang runano bibigat, no itirabi ikat agmamayatak, nalawa akanal, ti pagdiritswak. Nalawa akanal, ti pagdiritswak. My dear Charles. I want double purpose game.
Okay, so that's it, and it's 16 minutes before the hour 3, and you are still with your Manong June, together with John Mark. Ito lang nga po, sweetest radio in town, 97.7 Sweet Radio Santiago City, and at this moment, somebody texted saying, Karuba, Kalao Monty, Nanay Nita Tolentino, Dita Tagi, Ken Kasamet, Ken Tatay nga Loreto Tapot Valdez Carpio dita Namulak Sanchez Mira Cagayan Valley. Oh, you see? Sanchez Mira. Okay, Balsel Palayan. Kung naman Elosing Domingo and Pinky Domingo. Okay, maybe dapat i-text message tanga si Mang Pwede ito official text line. Ato dita, sigurado. When and we're sorry. Noowan iti nabasbasa mi apo kuning nga pang-blowout anamnamsek nga menti pa sa iti programa tayo. Anyway, kung ano ito, hello mga idol. Pagritman ti Family Gazeta at Family Nasuli, Family Agustin dito sa Sinili Purok Size. It's me, Zareen Gazete. Salamat mga idol. And here is another one. Idol, Master Karuba Kablauman ni baga kong John sa Jones, pangpungan ni Caroline Reyes. Agpalaing kabakat, ay ayatang kaunay. It's me, JR. Kuna na may sapay, naimbangal daw yung idols, kapitas, plural. Taga-Cagayana, Karuba pa ikanta mo, 7 inches from Wilson Galvan. And that completes our messages. And this time, may sapay nga sunata meti. Anak ko na. Congresswoman Catherine. Okay, that was ay nag-request pa kayo ni Brian Pasqua at tayo ni Bilya Beltran. Ikaw Uncle Berting. Sakto na yun. Naimbang nga malong kanya yung manong pa-shoutout sa Family Alejo dyan sa San Isidro. Thank you and God bless. It's me, Emerson Mariano, inaglipay. Kirino, request ko man manong di Uncle Berting. So, 2 more songs to go? Yeah, maybe. Congresswoman Catherine. Okay. Ay nagkasaklakit din kiyata politiko agayem na amin ket magunod na nagturay ag lalo no kumpadre na no adda atraso na adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ni kawes na ay kenag nga tuti takong nano agtig na'y kaslan iso ti agtakem a diputado aset ganin ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak man tabuyot mo arig na mitten ket politiko nukuyog mo Okay, Kanakan Giovanni Gimiscara is watching. Why only now? Tatay kami pa lang popo ko tinaga mo dito Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak man tabuyot mo arig na mitten ket politiko nukuyog mo kaya't kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sige nagayemta tanuat danto papanamay sa agtumet nga umipos-ipos ken ka atay pati syakti patanda wow nusumungat ta Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy mo Congresswoman Catherine apalak man tabuyot mo arig na mitten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gak manday tasakam ngem nuad danto kaguram dinakto ako kugtaran Congresswoman Catherine alaen nakngabuyot mo alin ka di iyawat mo tawalet mo
Iyo. Ay, kung akan may katagan na tanga ekon. So, bumasa tayo manan. Kata-kata mensahe. Sapo, nandali nagibus. Iti may sama na natabing kong presentasyon. Ayan, Lord si Pastor, 55 years old of Ramo. Karyada ko na naman. Paya dati karyada nga nasa uta di jay. Hindi ko tatay siguro di papugtuta. Siyempre, karison ko na gamay. Nati karyada. Karyada ko na. Anyway, I was thinking of Smule kung na nabi kumaday dyan kati pa ulo na. Naka-headset nga kansyon. Well, pero nga related, so I tried to think of another one which is very close that will sum up the whole song. Adika, iti technique apo di jay kadagiti style nga ramidi mitatam atay may titulo nga mangi ted iti kabuklan iti sonata. That will sum up kuna nang arodan na. Okay, kung ano good PM, good AM ko naman. Giniginig ko po ng happy birthday kay little bossing Giovanni Baligod. Thanks, Giovanni DJ. Nga, Genuine Baligod, thanks DJ from all employees of JBR Poultry Farm. Hari Isko, Shirley from Verna. Abugbog Verna. Nariga mo nga min apo na kada shortcut. Okay, kablaawa man ni pap nalpas at tayon inulit na. So ba yan? Jigarod Uncle Berting ti kantanta nga maudi ana. Medyo maulawak sa basi. Happy Sunday mga lodi from Cesar Morales. Iti Kuwait. Kuwait ba? Kuwait. Kwento ko Qatar. Nengkel nga sarong ato. Sarong, so data ni sarong. Good night Karo. See you again next week from Auntie Maria Peters. Yes, thank you so much for being with us and of course pumakat. Hello, watching here in Big Island of Hawaii. Hi mga idols, musta kayo dyan and JM from Elvira, Asuncion. Yes. Ngarod, itidmiti mo din nga sonata kaya't pagyaman namin manina po katagiti so amin nga nag-send messages nang amin nga nabasbasa. Pasensya kayo. Nagiti naanos apo nga simula galata katagiti sa cellphone nga nagbubuya katagami katagiti Facebook and of course dagiti nakaliway ken kaya nang ulitin dagiti sonata mi. Please do log into youtube.com and please subscribe to our channel nga kunada Karuba channel. Please subscribe. Ngaro, this has been your Manong Jun Seriales together with John Mark Pastor saying good and God bless everyone. Umadu kumapay abo iti patati ng Ilocano dito'y tangaran. Parbangon no agriing, apan nagugut iti kamutin, mangisa ang sa agiwayway itinwangan. Nagagat niyang kabarting, natari patu iti dingwen, pagulidanan nasken atuladen. Awan kaniyan at banog, inaldawlata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakaradkad lata, oraya dasa gubanit na, agpasunwang ti panagay na. Kasta niyang kalbarting, sala sumangkat no ti malaman, tati kayat na rumang ay panagbiyagen. Nalpas ti raraaban, agbirok man ti panggadanan, ala tiro ta dandanin panagaaban. Paiso dandanin. Mapay tanaliday taabagam nalpay idi na apuam 14 iti pagam per kilo ni Uncle Barting ni pay umisan na pambaki di nakiinuban game kuna na sumulitak no next scrapping sumaro no pa nagtatalon raat ken sikaket ni maton doble pay presyo meten di abonon awang pagkatidan ng regasyon ni gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldang taltalon ket di nan san masakan tadin makalan di pamilyan tatay baro nang agbasbasa ket nang asawa nagnagsakti pa kasar na ta FDD tikim manta gem nalako ng tay may sanga ektarya anyarod kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no di malemen anya narigat di matlaro bang ayem adan apo ko ni Uncle Berting isupayan agpapagatasen ala tiro madlaw alo makayem Ada may sa malam
nakita ni Uncle Berting nakatuga kakabela kamulang lang awanan iti matalon inga amin analakon awang paket ken kwan at mang taripaton. Parbangon no agriin Napanagugot iti kamutin di sumangpet simbalibukag ni Uncle Berting. Very nice kas. Dagiti anak na agraman apu ko na nagraranada hanapan bimbisita. Dakkel nagpaliwan dagiti anak na iti kinagaget inmaladaken kuwana. Adanin hiniyero doktor ken musikero Ayaw. Uncle Berting anyang atat obrana Anyang ata? Kasta ni Uncle Berting sala sumangpat no team 11 pindain at anak na pasyaran nalako ng tidagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyonan di balay na sika ngay kaaruba ang amum kagisuna ni Uncle Berting takang kay isuna alamitan nati amin kadatay nga anak na agsubalit tay kumamat ken kuanan agsubalit tay kumamat ken kuanan. And for the last time that ay pinapugtomi nga sunata po ipanggagbumaneng kada kayo. Dagayem ko aman nalon no nakalugan enti ka. Maganti orasan. Ayan. So nga roda, pumakata kami once again. Manong June and John Mark saying goodbye and God bless everyone.